Hello guys, welcome back to my channel. Coming to Miliasan ya. Maka video and ngai lawin ni chuan ZMC finally July make ani. Son point video to hi chu ZMC hi zirna ta na try em ti na ania hey public opinion em hey student opinion ani menga ma se student opinion tang chu tiang lu tu gina hria thei don lo ma se an opinion kan la ve mai menga kan hria don chuan hey college thale thalo te chu output PG super specialist exam nge zir ti te khani don hai chuan ta hen karun tar langa nga hey ZMC official IG page en anti la ania he student 2018 batch hawin ngen ti to te ni hai output atang hi chuan a tha em em chuan student opinion te kan vazot vel mai meng chanang le hey zona ma saber kan zo tanga you can answer in Mizo or you can mix with English or you can just answer in English. Okay? Okay. Is ZMC a good college? ZMC is not like a name. I think it's a very nice college because when it comes to learning opportunities, there are far too many. Keeping in Yeah. mind that this is actually a state referral college, Hmm. I think we have plenty of cases to go about and lots of hardworking teachers to teach us. Yeah, very good answer. Yeah, that's all. Thank you. Yeah, that means it is a good college. It is. It Yeah, is. yeah, thank you. Tonight to exam ten night to hay lo boy khop maya kha wangin kan lo ti boy je lang ZMC zirna tlak kan niem birthday boy en ngal boka voina birthday. Le. Oh, zilna tlak ani kati ta jon hei teacher te an pangchola an hei an tang ma student te hei kan thiam le thira kha ju ke mani ku ta han a om ve to kati Ma sen an zir tir tha. an zir dir nai ro ju a tha Oh, kan zot lang ZMC hi zirna tan a thaim. ZMC hi traber chanin zirti tu po hey thiam lutuk shem Oh, eh, eh, ZMC teachers more they try to bring the best in us like yeah, for the student. yeah because this is like the first college of Mizoram, right? Yes, yes. And I think the teachers are giving their best so that Yes. we go out and make a very nice name for the college. Yeah, yeah. And if you look at 2018 batch, Exactly. they have done very good results like even in MPSC they got all the top positions now. Wow. So I think this college will really make its name in the coming decade. Yeah, yeah. Thank you, thank you. Hey, cái chuyện thế. Lekha nan lo zira kan lo ti poi lo kang zo na ZMC hi zirna tla kan niem ingai dan. O keima ngai dan bi ka chuanin zirna tlak chu ni khop mai hei baka mizo tan big chuan I kan nunda kan lo fa zira lawa kan thla lawa ma sai kan teacher te han soi dan hi chuanin an mani po hi an diligent big mo kan teacher te hianin thahnem an ngai student hianin thahnem kan ngai lo zo ka mo ti mai tur hi ni zo ka ti ke ma chuan chu ka ngai dan ni a tha ka tin na ni chu Ingai dan te le. Cái bọn nó trả cái gì? Achan le phak teo ngem ne ka ti tok khan. Oh, in lo hey kan teacher how then hey in lo an trăng cái gì kan teacher Kan teacher han ti le na doctor hok te ti na ni. Doctor ho te an trăng an trăng á cho nên clinical posting te po chat tak in min zir ti ra mo hey in lo en kim I zip ziar do in min ti pui pe hey a chal lu tu En lo zir ve vek don ya. Hey tuna resanta mizo trong thiam deuh khan ya hey ka video chuan ZMC hi zirna tla khan niem ingai dan han soi te le chuan a thiam chuan mizo trong in a thiam a changa du le English in a changa First of all, college ka chalutuk o college a changa college third to chuan education level at par with other colleges all over the place. I have also talked to my other friends who are reading in different colleges. So according to them, they don't have classes. But here, we don't get a class free. Every class is taken and attendance is really important. And about clinical postings, yeah, we have good patient flow, good cases. And I think, yeah, it's a good college. If you are trying to become a doctor, ZMC is for you. yeah That would be it, bro. especially for the mizo people Yeah, for the Mizo and also for non-Mizos, like me being somebody
who's not Mizo. I don't have a problem, typical problem here. Yes. It's just that I don't speak the language, but it's not that much of a concern. Thank you. Problem. Oh hey, lekha lo zir lea kan sot leang obeda. Inge ZMC zir na tlak ani em. Ani iti chuan ngatinge chan ani lo ani chuan ngatinge chan. Oh, ZMC trong rin ngai deu em. ZMC zirna tlak keima chuan in kangaya chuan kati chan chu mani du da nang kha ani ve vek tho na chung chuan kan zir tir tu te I kan first year atanga tun final year thla kan zir tir tu te hi I keima chuan in ka fakle tuka I min zir tir dan konga hian in ani chu I atha kati I thil pakhat chu hei kan zir tir tu te then khat pon an soifawa I anni pon khulampang an zirna hmunanga te po zir student ten zir tir ve fawa khatyanga te po hei I enge an zir tir dan le heta an zir tir dan adang lu tuka heta chuanin hei khulampang aya thazokin hei min zir tir ni ti te po ha pathology kan mem te pon an soifau thin kha kan scanner lai khan ani wang khanin ke chuan ka ring a chan chu I min zir tir dan kong hi adang lu tuk hei student te thiam nge nge turin min du khatyang zong khan min zir tir College state dang ain an thade uzo. keima opinion a chon mizo nge chu hei I pakhata chon language ni ve pakhata ni chu mani chongkam ngeya in shil fiat luk hi chu a omlo ve a mishing a chuan chu I kongle lama chuanin chu po chu pathian zar kan lo advantage na te po ani do me thea overall a chuanin keima chon zirna tlaka kangai ma se a main ber chu mani ani zel tho zirna konga chon mani ni zel tho ti khani mai Oh hey, an lekha hian lo zir char zela kan lo ti boi leang. Oh ZMC hi zirna tlak ani em. Nge ni lo nge zirna tlak ani chuan vai nge ni le. A thatna lai te du choni sei don ya. Ole cái số ZMC hi gì là các anh nhiều in cái啥, anh số gì tiêu thì hắn anh thấy bắt top đặc mèo hi anh xóa hi clinic sao để work round anh zoom na hắn cái này đang hắn hết ta sẽ anh muốn lấy China hi anh hạ China mà gần đang hắn thấy bắt top anh xóa tin HOD để hi HOD để thằng của anh ta sẵn là cha cái số gì là các anh lấy in cái啥này. Sei do te ni em. Cái bụng vui. Vui so. Lo zir ve vek dot. Mic lâu kiu lâu. Zir nat laga ni chin lo zir ve vek don ya. Thai tuna library kan no ma. Lekha ten zira. So thot lai nui ZMC hi zirna tan try ATM ingai dan ten soi vela. College danga kan chante nentia kanim biak poyanin I enge faculties caring hi ke mani hana cha emema chuanin I mundang ai chuanin ke mani test kan nei nemzok ani mela I test kan nei nemna na chuanin kan zir lo thei lo ta kami khanin pressure te min pivita kan hei zir pe lo de poyan kan zir pe phani chu hi mundanga ka chuanin freestyle hei mani zir top ang kha tamta test an nei tampui lo ta I hei Kimani ZMC min push chat ve na ning ka sha. Voina tan chuan khati zong khani se next video kan hmu le vek don ya. Stay healthy and be creative. Bye bye.